kodwa kade ngasho ngaleli isela lemeya yaseGoli uDada Morero lalelani kuthiwa nje uvele wachitha imali engango 59 million ethenga amapeni ama-ball pen awu-1000. Lalela mntanami, kusho ukuthi kuleyo mali mabe ikhawonda abaziyo phela bathi ama-accountant kusho ukuthi ipeni yodwa yenza 59,000. I-ball pen yodwa uthi amapeni awu-1000 kusho ukuthi yenza 59,000 ipeni yodwa. Lento esithenga ngo-7 rand 50 i-ball pen yodwa, amanye siwathenga ngo-10 rand. Ngasho ngathi izolutha lento nekhande ngathi bhawudi isela imeya yaseGoli isela. Cha, mina ngeke ngize ngilokhu nginakulelisa amagama. uDada Morero uyisela, udla imali yomphakathi. Dada Morero akakhishwe madoda, isela leli 59 million, ipeni libiza 59,000. Yeyikhohlakala lezi zinto lezi, uyisikhohlakala idadu yazi.